Evo, mi smo tukaj na kraju nesreče, pa držimo noge za vrate, ker ta male od Anja sestrca napada, ok, ne, pa nisem napada. Od Anje sestrca napada, vidite, koliko se premika, ne težim. Muska pa navija, da je bomo vesne, pa ne vem. Kjera muska vaja? Okej. Ne zdaj, udar. Ena. Wings, kako se zdaj reče? Avšantist. Kako? Avšantist. Avšantist! Avšantist. Avšantist! A je v redu? Avšantist, Wings! Čuš, okej. Vsi so tam, okej. Pazi. Carska. Odprite vrata, ker imamo nekaj. Nekaj. Okej, odprite vrata, ker imamo nekaj. Vse, to ne gre. A si naprav? Ja. Ker pokoli. Sej bom. Kaj? Jaz tudi. Pismo imamo za vas! Kaj pa? Ko sta vrat. Ja, kaj imate za naju? Ja, jaz tudi ne! Avšantist! Avšantist! Wings! Pazi. Ajde, mene. Mene že se boli. Jaz ne moram toliko prevodek nos. Takšni rezident, samo Anja noter. Dolar na leto. Naj vidli. No, je ful dober. Ja, ne daj go tudi. Kuku. Hello. What's your name? I don't know. Hello. Hello. What's your name? I don't know. What's your name? My name's Vanessa. Okay, I'm Ashley. Okay, we're totally suspect. Mama! Ne bom pacienta. Neko ima eno učko med zaprti. Nima se pogovarjati. Glej, Vanessa. Eno učko ima bolj prsa kot drugo. Levo ima bolj skupaj. Okay, let's talk it. Hi, I'm Miley. What's your name? Okay. Are you crazy? No, are you? Kje pa si bila, da si tako potemnela? Ti si črna, no? No, hi. She's a pig. Si bila pa tu? A tri? Čakaj, da prideš, da si zabereš. Kako sem se spušla? Avšantist. 3. Avšantist! Wings! Baba. Hello. Kaj snimate? Kaj pa je? Hodili smo reči, da ne zapirati vrat, pa držati, ker se bo kluka z doma prišla takle ven do tule. Ja, v redu, kako? Te ste jih verila. Ha? Te ste verila. O, serbuš. Prosim, ne rada Lej. ljubim. Lejo. Prosim, rada ljubim.
Vaju ljubim. A ja, Okej, mene kar zapreš vrata. Pismo pošilja. Kakor otroci imaš ti, Jana.